Assalamualaikum baraya kumaha daramang, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baraya semua dalam keadaan sehat walafiat, murah karena rezeki senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baraya, pagi hari ini kita coba walking around lagi menuju ke Jalan Perintis Kemerdekaan di Kota Tasik Malaya bagian selatan baraya. Ini dari Jalan Oto Iskandar Dinata. Kita nikmati suasana pagi yang cukup cerah dan indah ini di kota kelahiran kota Tasik Malaya. Yuk baraya kita awali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di komplek olahraga Dadaha baraya. Kita jalan sini, tidak jalan Haji Jenal Mustafa. Kita lihat suasana kawasan atau komplek olahraga Dadaha di pagi hari. Luar biasa, cukup hijau dan asri baraya. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke arah selatan kota Tasik baraya.
Sekarang kita ada di Jalan Pembela Tanah Air atau tepatnya di Gunung Ruai, Baraya. Ini sebentar lagi kita berada di Universitas Perjuangan, yang berseberangan atau bersebelahan maksudnya dengan Universitas Siliwangi. Kita lanjutkan perjalanan kita nikmati suasana pagi di Baraya. Kita potong kompas Baraya ke Jalan Perum, Perumahan Binaya Jaya atau dulu sering dikenal dengan Perum Aksa Jaya. Memotong antara Jalan Taman Sari dengan Jalan Perintis Kemerdekaan. Jalan Perum ini mungkin sekitar 500 meter Baraya dan langsung tembus ke Jalan Perintis Kemerdekaan. Namanya juga Jalan Perum, jadi banyak polisi tidur. Mesti memperlambat kecepatan karena ini banyak penduduk, apalagi anak-anak. Yuk kita lanjutkan perjalanannya Baraya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today.
tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Baraya, alhamdulillah kita sampai di Jalan Perintis Kemerdekaan di Simpang Loteh. Untuk morning walking around pagi hari ini cukupan sampai di sini. Mohon pamit, sebelum pamit seperti biasa mohon dukungannya untuk mensubscribe, menyukai atau like, komentari dan bagikan. Mohon maaf bila ada salah dan hilap. Hatur nuhun, terima kasih. Salam Baraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.